Cek. Cek. Swastiastu Pak Bawo. Swastiastu Pak Bawo. Nas tulung kidik suara tiang pirang rika nggih, ring angan 3 angan dulu. Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Pandi Raharjan, Riki acara ngwacen cerpen. Ampura niki ten makto napi-napi tiang mriki stand HP ten makto tiang Raul Swastiastu. Mugi je suaran tiang kepirang Riki. Niki Pak Pandi acara ngwacen cerpen ring suara saking Bali. Niki ngerebut istilahnya. Ngeri tepengan tadi mangkin. Swastiastu Pak Mang. Kitiang boleh malih boleh ke judi lan masemanya jadi pacang nyarengin ngwacen cerpen seri 100. Ri tepengan mangkin ring rahina mangkin cerpen sane kewacen titiang nike cerpen sane memurdo luh sane luweh cerpen luh sane luweh niki oleh titiang sendiri Dede Wirakusuma. Nggih sedurung titiang lantur rahajeng nyangre Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka sareng sami. Merdeka berbicara, merdeka belajar, sareng merdeka untuk kita semua. Swastiastu Mak Oni Suarsana Karangasem, Dedi Juragan Gas, Kak Bu, semua sampun nonton. Nggih mangkin jagi kekawit den titiang. Nggih. Luh sane luweh oleh Dede Wirakusuma. Sunaran Sangyang Ratih nyentir nyentak galang sehase ngelut nyunarin kamar luh luwehe. Anginnya aris ngesir mesawang dingin ngodo nimpalinipun ring pesarian luh luweh regina 2 gelan lemuh egol egolane saking desa Bono. Krana mepesengan luh luweh santukan ramanipun dawag dumunan ngarpang oke putri sane Presida Subakti lan Maguna rikala maurip ring gumine. Luh luweh mayusa mulas tiban. Ngajah ngigel uli cerik ajak pekak ipune kaki dalang siteng. Kaki dalang siteng. Kitu anake maosang. Santukan kewagedanipun makarya lan nalangin wayang sampun kasengguh anake akeh. Nenten je mendados dalang manten sane wikanin. Ipun taler kauningin regina lan penabuh sane pinih luweh. Pepesipun luas ke desa Pisage jaga ngurukang seko-seko sane wenten irike indik seni lan budaya.
kaki dalang siteng sane mepesengan made siteng. Las lan alep manahipun rikala ngurukang cucune luwih ngigel ulinget nyeledet ngagem kanthi luwih mresidayang ngigel igelan sane ninten sami anake mresidayang ngigel. Luwih Oko putri sane paling alit. Rakan ipune makejang soroh lanang. Tuah luwih sane kayun lan turang. Kebiasaan keluargane sane mewarna seni lan budaya. Ya diastun tuah dados pragina. Keluarga luwih sampun kasengguh wikan indik ngemargiang sane mewasta seni lan budaya. Luwih tusing ya anak sane sugih tekening arta brana. Bapanipune tuah dados guru SD ring SD 1 Kramas. Lan memenipun tuah mendagang Banten sekadi Canang lan Pejati ring pasar Blabatuh. Sewai-wai luwih jemet nandurin karang awak ipune antuk melajah igel-igelan. Ring pekak ipune. Kantos nerebes toyan anggane metu. Sawireh jemet melajah ngigel, jani luwih sampun mewasta wagad ini igel-igelan. Suksema semeton Karangasem angget lu sampun hadir. Pacruit suaran kedis sang siahe. Dur don slepane sane keampehang angin aris. Ring ambare merawat tejan suryane. Nyunarin sisi ambune sane mesawang gading. Rikala punika cihna sang yang surya surup. Jagi pacang muali ring pasineban ide. Rikala punika luwih sampun puput melajah ngigel sareng pekak ipune. Pekak suksema sampun las lan alep ngurukang iyang ngigel. Keto luwih ngorahang. Inggih ning cening cucun pekak subo sepatutne pekak ngurukang cening ngigel. Apang bisa cening ngajegang sane muasta budaya Bali nih. Ya diastun tuah dados pragina. Malih siki tuah cening sane meled ngelanturang kawisesan keluarga nirager. Metiosan sareng rakan-rakan cening. Cucun pekak tumasi. Sane seneng nutin zaman lan memparilaksana sekadi wisatawan. Ring duro negara. Nene jani tetujon pekak apang tusing taler cening onong teken pepelajahan dogen. Yen sampun sekadi puniki wenten sane jaga anggen cening kawisan ceninge ngayah. Yadin ngayah ngigel ring pura. Nah kene cening kayang niki dawag buda manis tiodalan ring pura desa. Ditu margiang kewikanan ceninge antuk ngayah ngigel. Pekak taler sareng seke pekake ngigel calon arang. Aduh pekak kimud manah yang elek yang pekak takut jailina maring sawitran tiang. Baos luwih kimud. Sawitran ipune ring desa yadin sekolah. Janten tusing ada sane bisa ngigel. Samian mangkin sampun senang nutin zaman. Akeh sawitran ipune maosang melajah ngigel sampun kuno. Nenten wenten gunan. Karena entu luwih merasa kimud teken dewekne pedidi. Yening sawitran ipune uning luwih seneng lan wagad igel-igelan Bali. Semua sane kari nonton videonya niki. Nggih mangkin lanturang dik ya. Rikala tengaine ring jeronipune
jejeg ide Sang Hyang Surya ngemedalang tejan ide panas ngentak kerasa bumi nenten kerasa pecrecet luh luweh metu sedang ngitep ipun luh luweh melajah migel laut wenten liwat ring rurunge sawitran ipune miragian suaran gamelan igel oleg laut nyop lan nyingakin luh luweh sedek melajah ngigel ke jerune. Ye toh uli pidan luh demen ngigel dong keto dogen gae niluhi sambilan mesebeng wale keto timpal neng ngemedalang baos rasa tengkejut manah ipun rikale nyingakin sawitran ipune nyoblan metakian luh luweh tuah menep tanpa suara laut nguntul menyeselang dewek nenten onang antuk ipun mesaut daging manah ipun sesukat ajahe nengigel ring pekak ipune luh luweh banget seneng lan meled manahne dados pragina sane luweh nanging tanpa sangke sawitran ipune nenten je ngerti ring unduke niki laut sawitran ipune ngalahin megedi luh luweh sinambi kisi-kisi sareng sane tiosan sedih kingking laut rebes toyan peninggalan luh luwehe ring jeron ipune sig-sigan nyesel lan nengsek manah ipune santukan sampun seneng melajah ngigel uli cerik metaken luh luweh ring dewek ipune uduh dewa napi je iwang yening titiang banget seneng melajah ngigel sujatine mula meled manah tiange jaga dados pragina mangdem residayang tiang lestariang seni lan budaya Baline wadin tuah dados pragina nanging sawitran tiange tusing kayun uning ring unduk sekadi puniki untuk semua sane kari nonton semua Bu Atik Bulan sampun nonton jantos mungkin jagi kelanturang titiang niki kari nyetel lagu kidek mangda dramatis kapirang suling tiang cerpen tiang niki landurang titiang swastiastu jero mekel saking Intemani Pak Tunas nggih Pak Tunas nenten kerasa sampun semengan suaran manuke mesautan tejan suryane anget kerasa ngigel nyunarang kamar saha nundunang luh luwih rikala punika gageson manah ipune jagi pacang ranjing ke sekolah ring rahinane mangkin acur kerasa yang oleh luh luwih ring sekolah samian sawitran ipune nyepekin ada asane nyaru-nyaru ada masih sane ngejoh laut megedi nenten wenten kayun ngajakin ipun ngeraos melajah ngorti wiatin sebatak metumbasan ring kantin sekadisane sampun memargi dumunan kingking manah ipune sekadi kemedalang riris ageng ring atin ipune ulian seneng ipun melajah ngigel kantos tusing ngelah sawitra santukan ngigel punika tamiang sane pinih kuno lan ngaenang kimud yening melajahan
Nenten kerase bel sekolahe memunyi. Mesautan sareng suaran trisan ye sane sampun biasa kaputer rikalaning tengahin. Makecihna sampun puput galah sisya-sisyane melajah ring sekolah lan budal ke pondok. Sebet manah ipune luwih ring margi. Rikala punika ngentak tejan suryane tusing cara biasan. Panes kerasa yang ipun ring margi. Makebios peluh ipune ring margi. Melusin busanan ipune antuk peluh ipune. Gegeson ipun memargi jaga budal lan metemu kaki dalang siteng inggih punika kak ipune sane paling sayangan. Nyempreng munyin i kocong kuluk ipune pinaka cihna penyangre sepengrauh luwih budal ring sekolah. Laut ipun mulai menuju genah pekak ipune mesandekan. Santukan wau budal saking desa Blege ngurukang saka perginane irike ngigel topeng pance. Pekak kabibil bawas sane metu ring cangkem ipun. Dong gegeson ketu cening napi mawenan dados layu kenten roman cening. Wenten gatra napi niki alep kaki dalang siteng nakenan cucune sane laib labuh teke ring sekolahan. Wau metaken kenten nerobos toyan peninggalan ipune metu nenten ketambakin. Laut ngeling sig-sigan ring arep kaki dalang siteng. Yeh, nak kengken unduk kene dados cening nangis. Alon-alon metaken ipun sinambi ngurut sirah cucun. Suksemo semeton titiang saking Gunaksa Klungkung beli Marsiano sampun presiden nonton. Salam lau sambangan naler. Dawag niki ini wenten galang ngiring ngumpul jebos. Beli Marsiana Mok Jeff. Penapi gatra Bu Ati. Mungkin lanturan titiang. Kimud manah titiang jagi melajah ngigel kak. Konyangan sawitran tiang ring sekolah nyepekin tiang karena tiang melajah ngigel. Napi keiwang yening iraga melajah ngigel. Berengati baos luwih sareng peka ipune sinambi ngeling. Mepangenan kaki dalang siteng rikalening menyiragiang baos cucune sekali punike. Sedih kerasa yang manah ipune rikalening ngingakin cucune ngeling sig-sigan. Cening luwih cucun pekaki nang cingakin pekak dumun. Usan amunike manten nangis. Usap-usapan toyo peninggalane dumun. Sinambi kaki galang ngusap-ngusapan toyo peninggalan luwih sane sampun medal ngantos melusang muo lan pipi. Dong kene cening sujatine anak sane wikan antuk aksara basa miwah susastra niku. Cihna anak meguna ring marca pada. Napi malih sekadi cening wikan antuk igel-igelan. Sinah cihna anak istri sane luwih. Sekadi pesengan ceninge luwih. Suwud mundur cening sedih kingking ngenehang paundukan ceninge. Lan mangkin mesehan ragan ceninge. Alon peka ipune nuturang luwih laut puput ipun nangis. Nggih peka sawitran tiange sami tusing demen ngajak tiang karena tiang seneng lajah ngigel.
ora hanga ngigel nika tetamian sane pinih kuno. Cening ada cening nyangetang baos sekadi punika. Sepatutnya cening seneng mederbe ke wikanan dados pragina. Nenten sami anake wikan ngigel. Lan mai kayang niki ngigel ajak peka daweg piodalan ring pura desa. Ditu dengan kewikanan ceninge antuk ayah-ayahan. Sinah yen sampun cening melaksana kenten pasti kebanget seneng reraman cening. Ping kali peka mangda enten pocol cening adanina luwe. Miragiang baos sekat pekakne asa punika mekenyum saha manggutan luwe maring kaki dalang siteng. Laut ipun mataki-taki jaga muruk angin ngigel ring pura desa. Genah ipun ngayah sareng pekak ipune daweg dina Budo Banis sane pacang rawuh puniki. Nggih. Puput ke surat ring wengine duk rahina Budo Kliwon wuku Pahang. Labatuh 4 Juli kalih tali Lekutus oleh Iputu Dede Wirakusuma. Inggih suksema semeton sane sampun presida nyarengin titiang wacen cerpen puniki. Mogi-mogi je wenten pikenahipun ring sampun miragiang cerpen sane kewacen titiang irki. Yening wenten iwang anduk titiang maktayang nyangre maktayang cerpene puniki. Titiang Nunas Agung Rena Pengampura santukan titiang wanta jatme biasa. Sene mangkin sedurung puputang titiang Swastiastu Pak Yudis sareng Pak D Merta Yase sinampura acara niki sampun puput ledangan tonton siar ulang manten. Ini sedurung puputang titiang acara niki titiang nenten lali matur suksema majang ring beli putu Supartike owner utawi napi istilah founder pemilik Suara Saking Bali, website Suara Saking Bali. Majang ring semeton titiang sareng sami sane seneng indik cerita utawi sastra-sastra sane ngangge basa Bali durusang tonton website www.suarasakingbali.com. Irike akeh pesan wenten susastra sane pinih luwih sekadi judul cerpen puniki. Nggih sane mangkin jagi puputang titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.